niai bat ngikwa baki samla jong gadong kathang ke jongi baki kiulang hagani ka kam kabdei ka kam ka football haba ngimla ban lenru haka jingya isrom sadeng ni lasgo tho bai ni so tho ro pa kidan sibun ki jinge kiba kum ki samla kadong kathang kima de ki jinge hab kum no ban kiu hagani ka kam yele ka sport Kalong sisya ka kubur ka basutanat bagi nayalam bat kinongkit kam bahakmat jong ke Central Reward Youth Federation. Kila Tracy Tom na kabenta ban penulong ya ka ka bagi angnut bat trang ban pendep ya ka final football. Ya ka balastang nadu ka khalai tarik uno pra araja arpusau balayo bat penkut no ya ka ni ka final football tournament ha ka arpo tarik ukala lengkot araja arpusan. Pena jingkren ke belengkot akan kepo. Syua bersenang ke jinglak kai football final hapdeng ka YBSC Sheila Persya ya kareng ut keladon ke jingelang ka belengkot. Hapakaran ha ke jingelang na kaliang kinoyalam jong ka federation kilapan pau ba kidon ke jingtrang bat jing angnut. Bakani ka federation kan kiu seprang da ke jinget reilang jong baro kinoyalam bat kidkhot ke jongka. Oj hakipor bat kisnam ki belalai no kibun ki kam ki bakani ka federation kala pendap ha ke jingya lenti jongka ki kendu sibun ki jing bat bun sin kum kinoyalam kino mesim bat kidu jingkermen hendrei las ngutu pan bada ke jinget reilang bat jatli kilala banweng ya kita ke jing baro. Hakani kasni bapenkut yak final football le don lang iba balajit kupas ndram ibalong MLA jong kasila constituency bat ibalong kum ukongsan hakani kasni rengkat ke jesndran lang iba bari kupas ndram kum usumbut kongsan bakum juru iba S Lingskor serdar ke ilaka Sokbar ba Nesterfield Rumbai serdar ke ilaka Waklong ba Jerry War Matabor ke Laitra ba Shalan Raji ba Ksan Kharshieng kong Irina Nyauta ba AM Baseomai ba Ban Khan Presiden ke CRYF kumjuru ba di Pak Sentiu Sekretari ke CRYF by Presiden ba IS Japang ba J Kongwir ba Donbor Marbanyang Sport Sekretari ba Dennis Bilamin bat iba Arjos Nongtrau rengkat kidkhot isi jong ke CRYF bat kat tu kat ni ki bersyak khat sombah syak ni ke final football rengkat ki pai ba rui football ke than Sheila hibarak koi ki beladon rengkat ha kan ni ke sni Central Reward Federation kaya ke ciptu ke jongka hak jing sya ki ruang ba aku tu ke por ladan ko ke jing tu ban form ya ke Central Reward Federation halo ke nong rem ban wan ke jing jan na ke snong ki thau jong ka dong ka than jong ni ban don ke jing para marjan snong para marjan thau hak ke dong ka than jong ni ban ro ban ke dia balam ya ke jing ko ke snong ban ko pat Kade kijing tu kaban kong sak kaban kong tam kaban ni form yak CRF bat ya kini kam ngimla ban le alamda ki paranom siam siam jong kade dong than jong ni ngimya stok tilang bat kade kaseng ke jong ni ngakerpat ya ki paradong ki barhain ki badan nak kade khain riwar ke jong ni ngakerpat ki bakindon ke hujan so try ya ke Central Warrior Federation lang baginla yang bagi teranglam yang akhia kesan yang kijinge kiba kane kedong kathain ke jong ke kedong kabade kasngi na kabanta kane ka jingkut jong kane ka final football ka balong na kabant hakleng ka Ringwood Sport Club bat ka Chela Sport Club te ka jingku play ka beningkong ka lecha u MLA Bedon Burom jengi I ba balajit langca ya iba bari ibalong I sembut kongsan ni kapol ibalong ru kumi candidate hagani ka election MDC kumju ya ikong irina ibadairu iwei candidate na benta kani ka dong ka than ka jongi ibadar rengkat bani hagani kapol ka jingplay kalong ru na ka benta I presiden jong kani ka CRYF secretary nanta ki dekot isi jong kane kaseng bat khamtam ya soda jungi bat ki dikhot jong working committee ki baledon rengkat bani hagani kasnong ka jungi nagbenta kane kasngi ka badai kasngi ka final nagbenta ki jong kini ki team artli keble syudarne ya phi bara ki prasnong ki prathau
Syua bahan keren dengan pediang buram syua ya pi ki ba dong pekai hakani ka Lampung dat kaba ar kajing ai kuplay ya kani ka Central River Youth Federation dai lamba kani nadu snam khat kandai spa kandai pusau ba ka yo biang kajing kenau ya kani ka kenti menta kabaha kani ka por kaba menta ni don kan ban pin KM biang kemajuang bagin pene ya karukom ya kita kiriti ke dustur kiba kirang ba ban syua kipen KM ya kini ki program na benta ban kintiu ya kathan ban mandra ya kita ki khun samla jong kane kathan rirar jengi ban tip lem syakawai ke jakaru bagi don ka sak hakapor balong game ngi gi jete stom gi banai kum sports secretary bari don kupar kaungi kum u assistant sports secretary kiwan hakani hamadan ban penyak be penyak renti ya ke game kidon ki kap ki ba don ki jing per cimut apreng ki players berkenang penyak mereka jing lorong ba ke cungki kila ban penyak be kila ban penyak renti ban penwandur ban penyak teli ban sepu cimut baga cimut jong kani ke jing pelak kai kalong ban connect ya ki players na ki we kisnong shikwe pat ngai khublai ya ke Central River kalong ba kamde ke basuk ban penyak ya ke tournament ngisu thu ya ke jing kejongki kejinglut kejing sap kalong kebom la syu ban yekran naso kejing wan jengi baro hang ne kalong ban ai museum iki ban kersian iki met ban museum nomor ba ngisu thu syai ba ke kam football kamde ke kam ke masuk ni na kaliang jongki laka sabar nilai persang kepala ban ya trelang ban penmi ya ka sports ban youth affairs committee yang hang ne ko secretary juga sport and youth affairs committee ke bangila persang ban do ya ka kushing ban ai kushing gi kena hapok ilaka ka jungi ni khmilin tiru baka Central River Youth Federation la idon kam bandon ru ka football center jong kan ni ka seng bakan penmi bakan ai training ya ki players ki jongi balana gani ka dong ka thain ki jungi ni penmi ka wei ka team ka first 11 jong ka dong ka thain ki jungi nang ne nasko nilaru banyele hagirinsan kum hapok sora bacha silong terter Nrai ladang im don pat ya ka kushing nasko ba kalau ka ba ban long professional hakani ka kamte nali janga naso bra on ka por badang ai musi maru yang ni ka CRF ai ganang perlong nakapor syakapor hakaba ki samla jaga than jingi kinang kiu haga sport namar omdan chu ki organize kabalong mensyua ki upon ki football tournament tadi ki jile ka persen affair rem ta kilo na sisa te dai tanga CRF kalau pergi biang menta pen biang jadi ni organize football but kalau ke betonat pen ki musim biang jadi samla ki bang ka sub haga football te Kau ingat seorang kandai kemalakan presiden yang negara CRF ikwa bagi samla jangan tahan jengi kendang jin setrai ni kaseng badan jengkat jengkat rengas su ajumat kendiat nelara kalong ba kum kaseng jangan tahan jiwa jengi laralong kena bagian pen seluruh di samla jengi nak saya nak ajumat kalong lara bila ban pom sagi circle tadi ke unit hakisnong ke fair kenang bab kelas isu jaga negara CRF Hoi, sibuk minta kita atlet tim di bangga patut mano banjok mano bandram. Te hoi ngam sisa ngam jakwa than ban ong mano banjok baram, ngasih kwa perkam dikitin ban kom baar. Te sibuk ngasih ban OIP ba kandan pe ketin kuan number 1. Te kita giwan baar kim dai bandu ke musim. Andai kita di musim ke badang rem susu. Ba ladanga ngawan baar mentau senam haunau senam marwan. Ada bawan menengkong kata ada thong pire banbu kafi ada simat nakaliang jongaru ngahapan keren hitang kendiat ngam kwa ban keren sibun namar ba kapor kalayat de kajingile kai football kalong kawai na ki game ka ba majority ya ka perkai bro kawai ki sotenat ya ka de nga sotenat bakathan ka jongiru bad ya ka CRYF bakalawan ra ya kena game ni po like la ya kena football game kabala deiru bengkut lo menta kesni deng ai kublai ya ka CRF kabala ailat ya nga ban ai kena jingkran kena kapor ya ki member
but ya ki president ru kumju secretary but ya baro kinong kitkam jong sa CRYF riwar but ngai kuble ya ki ru kumju Semua yang jingtrai sitom juga ni Central Reward Youth Federation. Kepala tani kalau ayat lai kusnam. Kepala mak ya kan ni tanji kamno bang kenkeu. Tangi maling samla. Hendrai ya Reward di barong way. Nah kermen ro ba nangne khmai idong yai trai sitom ngewat kilat gelenti. Kumno ning ya penkeu kita gi pajba kinong song chnong jongan ni Reward tanji. Ai kublai ro ya ka sports committee kepala Shimkie yang ningkam dak bapenlong ya kan ke football tournament. Abang ima igini gipor batani ye ikmaling. Kimen the kata kamen sem begin yami habar kinyar akai. One sen kajok tani ngilai kot tang hayin hasam. Andrei daga jinglong kam gini jet program itanat banagani ke than reward jui. Inung ya wan inung yami ahmad ni shim benta kam gini program. Dan ngets kamro Balingba kan ka CRYF, lingba cuma sports committee, hidung ya tray sitom, kabrong mi kisnam, hidung ya perlong igini program nangkor hangkor. Bet kamjuro ya pe gi pajba, cuma ni ka reward ji, igini ya anring card lang bakan ka CRYF, igini ya shimbenta, ya loy ringkat, kamno igini ya perkat, igini ya penkeu, tang ka imlang ka salang, henry, hakam gani program, iba ayah kajing flan gamet. Kau kaya, kamtam, hakani kajela jui, kabastonat mengalaka ya kani kamput. Kamtam ya pegi nangwan jugokai. Ya kan ni ka final. Hakaba kini ki team beratli Nashala badaringot kilohat hakathong. Ba kini peni ya kabor kasap cungi. Pakai ora ya kakap. Kumju para por kala bilop. Tikap tu kan iki kentin kebangkuan ai hakan ni por. Kamtam habe dei kam kini ki jingelakai. Raju keren ni ki perlop. Yo pelong ki tournament. Wal habangi en kam kini jat tournament. Jadi bangla bang promote ro yaki hakabangi petslur yaki ikot yaki coach jago yaki club ba phero pher namar hakum kini ki tournament ro kalong kum kawi habangi yo ban scout yaki players ki jungi bakila bang lakai haki weipat tournament ni ki weipat ki club ki bayan hasar Isu sorong mana ni athan jungi ro lain ki players ki belayo bang lakai manakane ki represent ik pogat ya ka Meghalaya ika Santos Trophy hakaliang jogat han reward na putslero ya ka sang bakinle ki jet programs babher kamtam bang ai gini jira huslam kamtam gitu ki samla ki jungi ki bale bah ki exams Pat ki weipat ki activities ki bawanra ya kanam ka burap. Makun kat han reward jungi. Pai ka sports ka dinga way. Andre kan mau. Nakadong kat han jui. Nado ki por menshwa. Kilami bon ki officers, bon ki bureaucrats, ki bawanra ya kanam ka burap. Nakerpat ika CRYF marane khamadro. Inglia ko ka talent search. Hak bagi laban pa iki samla gi jungi bagi loi puli ki coaching bo phero pher habadei bagi ki kam ki balat haga central recruitment warga state recruitment mangi an kamro ki officers ki balaga jongat dongat han ke jui ki balese ane ki hat ki officer ki bo phero pher ki labang irap khamban iki samla gi jungi ki bayan haga ni ka dongat han shelahi borok wai
Kajing kai haka ni kesni kalong sya ke itnat hadu katata namar baro arli tim ki rengkat bor. Haka kelas step ka YBSC Sheila kelayo ban tap sikul lingba unarish lightmon. Bat kemjuru kelayo ban tap sasikul na uhem dolang mairom. Bat haka kelamit u Vincent Khongwar na ka rengut ulayo ban penpa sikul. Bat haka bakut ke kai ka YBSC Sheila kalatam arkul la ka wei persya ya ka rengut. Halo, dong tap masih gol. Tap solap. Gila. Mana? Apa? Siting siang, siting. Tuh sakal pula. Tuh. Tenang tuh.
Maafkan nang ada. Maafkan duluan. Ka YBSC Sheila kelalong kelak du hakani ka final kalayu Bankung ya ka song bisa ka belong san pu haja tengka rengkat bat ka trofi bat ka rengut kelawan haka kerdan ka baar bat kalayu Bankung ya ka arpu haja tengka rengkat bat ka trofi bat kiladan ruki kusnam ke bak kerpang best goalkeeper Khaled Shah Usamla bahalang ora na ka YBSC Sheila bat top scorer Khaled Shah Usamla Vincent Khongwa na ka rengut promising player Khaled Shah Ukulat Khongwa na ka rengut. Pular Khongwa Meru Narut. Kublai Sibun ba LR Warba namta ketuka jingarap lang bidang pi. Capti. Bakong rumah, kumayan ni Isman. Bat lang bakong rumah ron to. So bagi players yung ka YBSC kinuan si Isman. Nomor asli tim nomor berapa? Tiga macam. Nah kebentar Kinong Jok Jong kene ke tournament ke YBSC. Jam I play ke DRYFC telah pulang ke tournament.
Dengan aku play dulu, yang kasih aku panggil kedua pusat. Kalau lihat ni, aku ngapain juga ni final. Kasih ujung ni deh, kalau lihat ni, kepada. Fresh